muri Kameruni habaye imyigaragambyo nyuma y'iyicwa ry'abantu barindwi baguye ku ishuri ryo mu ntara ikoresha ururimi rw'icyongereza mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu. Leta ivuga ko bwakozwe n'abarwanyi baharanira ubwigenge bw'iyo ntara ntawigambye icyo gitero. Ingabo kabuhariwe z'Ubwongereza zagabye igitero ku bwato bunini bw'ubugereki butwara peteroli mu kigobe cy'Abongereza, zari zigamije kububohoza zibukura mu maboko y'ibyigomeke byakekwagaho kubufata bugwate. Abakekwa bari buririye ubwato muri Nigeria bose batawe muri yombi. Ku kirwa cya Zanzibar ejo ku cyumweru hiriwe amakoraniro y'abantu benshi nyuma y'aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania bavugiye ko batinya ko amajwi yazibwa mu matora ateganijwe kuwa gatatu. Naho muri Libya abaturage batwitse ibendera ry'Abafaransa n'amashusho ya Perezida Emmanuel Macron nyuma y'aho avugiye ko Ubufaransa butazarorera gukora inkuru z'udushushanyo zerekana umuhanuzi